Абдулқодир Ҳусайнов бозигари заифтарин буд дар нимаи аввал. Ба чӣ хотир? Вақте прессинги гӯем инфиродиро интихоб кардастаи Борнмут ва фишор меовард, ӯ ягона нафаре буд ки доимо дар хатти дифоъ холӣ мемонд ва тавассути ӯ бояд ҳуҷумҳо сар мешуд. Аммо мушкилии асосии дифоъгари ҷавони узбек ки дар премер-лигаи Англия дар ҳайати Манчестер Сити ҳам акнун бо дар назар дошти мушкилиҳое ки дар ҳайат буд бозӣ кард ва дар ҷом ҳам дар бозии охир мо ӯро дар ҳайати аввалия мебинем. Бубинед, ӯ наметавонад ба масофаи тӯлонӣ бехато пас диҳад ва Гвардиола маҷбур мешавад ки ӯро иваз намояд. Дар оғози қисми дуюм ба ҷояш Орайли ба майдон баромад, ӯ ба канори чапи хатти дифоъ рафт, Гвардиол ба хатти маркази дифоъ омад, дар паҳлӯи диаш бозӣ кард ва ҳамин тағйирот рафти бозиро дигар кард. Хуб, дар мавриди ҳамин дифоъгари узбек вақтаи охир албатта сару садоҳо зиёд аст, баҳсҳо ҳам ҳастанд. Саволи асосии ман ин аст ки оё воқеан ҳам ӯ дар шароите ба бозигари асосӣ табдил ёфт ки нафарони дигар осеб доштанд, ё воқеан ҳам иқтидори ин футболбоз кифоякунанда аст барои бозигари асосии Манчестер Сити шудан? Хуб, Абдулқодир Ҳусайнов, ин дифоъгаре ки ҳоло ба премер-лигаи Англия рафт омад ба дастаи Манчестер Сити, дар марҳилаи бениҳоят вазнинтарин барои Манчестер Сити омад ва дар ҳақиқат сатҳи бозие ки ӯ нишон дод дар дастаи Манчестер Сити, аз он бозигароне ки дар буҳрон аллакай руст карда буданд, гирифтор шуда буданд, аз онҳо бозияш хубтар буд, чунки аз як фазои озод омада буд ба Манчестер Сити ки дар вартаи мушкилиҳо буд, бозӣ то бозӣ шикаст мехӯрданд ва натиҷаҳои баъд албатта ки таъсири худро мерасонанд ба бозигарон, ба рӯҳияи онҳо, ба сатҳи бозии онҳо. ва Ҳусайнов бозиаш беҳтар буданд дар ҳақиқат дар аввал. Аммо ин маъноро надорад ки агар дар масалан мавсими гузашта ӯ ба дастаи Манчестер Сити меомад, бозам дар ҳайати асосӣ мебуд. Не, ӯ қатъан як бозингари ҳайати эҳтиётӣ мешуд, як бозингаре ки шояд зориу тавалло мекард, шояд мисли Арда Гулер ҳар рӯз ашк мерехт ки чаро ман дар ҳайати масалан дастаи худ бозӣ намекунам. Ин гуна шояд ҳолат пеш меомад барои бозингари узбек. Аммо ин мавсим ин бахти баланди ӯ ва шонси ӯ буд ки хуб ба Манчестер Сити гузариш кард ва албатта интихоб шуда аз тарафи ин даста. Вагарна бубинед дар охирин бозие ки мунтахаби Узбекистон бо Эрон дошт, онҷо бозии мунтахаби Узбекистон бад набуд, вале дар алоҳидагӣ агар рақобати инфиродии бозингаронро мо бигирем, Ҳусайнов яке аз бозингароне буд ки камтарин баҳои пасро гирифт, яъне баҳои пас гирифт. Бар муқобили Сардор Озмун, муқобили Торими, ҳамагарони топ, ӯ топ оварда натавонист дар ҳайати мунтахаб, чунки дар канорҳои ӯ дигар Диашу, Стонзу дифоъгарон нестанд ки дар масалан премер-лигаи Англия бозӣ кунанд. Хуб, дифоъгароне ҳастанд ки ё дар Қатар бозӣ мекунанд, ё дар чемпионати Узбекистон бозӣ мекунанд. Ба ин хотир барои Ҳусайнов бисёр мушкил шуд. Ҳамин чиз нишон медиҳад сатҳи бозии ӯро ва дар бозии охир ҳам бубинед ки андак тактикаи бозии Борнмут, яъне фишор буд, аз рӯи фишор овардан онҳо тавонистанд ки муқобили Сити дар қисми аввал хубтар бозӣ кунанд. Ҳамин чиз бозингари мазкурро водор кард ки натавонад ҳамон ба қавли бозие ки бояд нишон бидад, ҳамонро натавонад нишон дода. ва аммо аз як тарафи дигар агар бигирем, ҳамеша сармураббии Манчестер Сити ӯро таъриф мекунад. Фарқ надорад, мегӯяд қиёфаи ӯ чӣ гуна аст ё ин ки ӯ забонро намедонад, аммо бозии ӯ рӯз то рӯз моро ҳайрон мекунад. Вале фикр мекунам акнун ин ҳарфа фақат барои рӯҳбаланд кардани Ҳусайнов метавонанд таъсир расонанд. Дигар тасдиқи гуфтаҳои ӯро мо дар бозии Ҳусайнов ду-се бозӣ охир мешавад ки аллакай намебинем. Бале. Хуб, Имонбек, ҳамин чиз давом ёфтанаш мумкин ё ин ки Ҳусайнов воқеан таҷриба гирифта баъдан метавонад ба футболбози асосӣ табдил ёбад ва бидуни он мушкилиҳое ки айни замон дорад, боз гӯем дар мавсимҳои баъдӣ ҳамчун як футболбози асосӣ бошад. Барои он ки чизи аз ҳама асосие ки ҳоло ӯ дорад, ин суръати баландаш аст. Дар пас додан, дар баромадан аз прессинг, дар додани паси аввал, пас ба масофаи тӯлонӣ, аз ин ҷиҳат ҳоло ба футболбози узбек албатта дар қиёс бо ҳамдастаҳои дигараш хело ва хело заиф менамояд. яке аз он мушкилое ки бубинед дар ҳамин бозии қаблӣ мушоҳида шуд, расондани паси аввалияи дақиқ маз ин чиз монеъ шуд барои дастаи Сити ва Гвардиоларо маҷбур кард ки ӯро, яъне ки аз нимаи дуюм нафари бисёр муфид ҷавонро ба майдон дарорад. Валекин ман фикр мекунам он дағдағае ки дар бораи Манчестер Сити Номиддин дар қисмати аввали суҳбат гуфт, Манчестер Сити дар 100 соли баъдӣ ҳам дағдаға мекунад, дар 200 соли баъдӣ ҳам, барои ки онҳо доранд ҷоизаи дар корӣ ва доранд онҳо аллакай дастовардҳои таърихӣ. Валекин вақте ки дар атрофи Ҳусайнов инқадр дағдағаву инқадр таъриф тавсиф мешавад, ӯ ҳоло ягон коре накардааст. Бубинед ин достоннависиву ин зиёд таърифкунӣ дар минтақаи Манчестер Ситиро дорад. Не, ин аз як тараф бубинед, агар дар худ агар худро нишон бидиҳад, аллакай таъриф тавсиф мешавад. дар гирди шахсиятсозӣ, дар гирди дағдағакунӣ бинем хоси минтақаи мо аст. Бубинед дар Осиёи марказӣ бисёр аллакай ба ҳайати мунтахаби Ӯзбекистон оли пояш норасида
با 1000 میکروفون او حرکت خود را در پیش میکروفون ها که گم کرد و ببینید اگر که آن بازیگران سالمتری منچستر سیتی به میدان بیارند یعنی که با اونها در یک مبارزه برابر و رقابت پذیر بودن او اول زیر شبهه قرار دارد و به همین داستان نویسی و تعریف زاد شنوی بازیگر جوان الکی روحاً آماده نیست. برای همین بازیگر در میدان باید نشان دهد. اون یک گلی که قصداً از بدن او برخورد دروازه شد بعدا اگر ما حساب کنیم عاملای منفی و بیشترن در خود سیتی هم اون هفته گلی که زده بود اون اشتباهاتی که کرده بود و این چیز البته حالت روانی سرباری منفی روانی سری بازیگر جوان میآورد و نباید زیاد داستان نویست بلکه باید کمک کرد و موتیواسیون رنگ گواردیولا داد در حالت اشتباهات هم تعریف توصیف کرد انگیزه بخشید که او یک راه روش درست پیدا کند و مثل بازیگران دیگر نشود که بعد 4-5 ماه اجاره به دیویزیون پستر یا دسته پستر و دیگر من حالا شخصا باوری کامل ندارم که در صورت آماده بودن کلی بازیگران من سیتی خوسانوف دفاعگری برقرار و اسطوره سیتی بودن میتواند در حالی که الکی یک نفری که در 45 دقیقه بعدی با میدان اومد با پرگی خوسانوف رو با فراموشی برد. بله من در این موضوع دوستان گرامی یک چیز دیگر رو من میخواستم قید کنم قطع نظر از این همه مشکلی ها و کمبودی هایی که در بازی خود دارد فوتبال بازی جوان ازبک همچون یک نفر اکنون میتواند باشد برای منطقه ما نفری که البته راه میکشاید با چنین مسابقه های بزرگ و مخصوصا با هیئت دسته های بزرگ یعنی توجه اسکاوت ها رو اکنون به منطقه ما بیشتر جلب کرده آسیای مرکزی برای مثال حتی طور ما از خبرها دریافتیم هنوز در آخر سالهای 80 اولین نفری که از آسیای مرکزی عموما به چمپیونات انگلیس رفته بود از کشور ما بود از تاجیکستان ولی با در نظر داشت اون که گیم در سطح بلند مدتی طولانی برقرار بازی نکردند این فوتبال بازان زود آنها به فراموشی میروند شاید کارنامه حسینوف در آینده به طور دیگر جریان بگیرد او واقعا فوتبال بازی خوب شود در هیئت دسته‌اش به طور دومی به میدان براید و این زمینه گذارد با گویم رفتن فوتبال بازان دیگر از آسیای مرکزی به توپ 5 چمپیونات ها که در مجموع این البته باعث پیشرفت فوتبال در منطقه ما می شود و در همین زمینه باید قید کنم که با میدان آمدن اورایلی در رفت همین بازی باعث بر آن شد که دبروینه هم در کنار چپ خیلی فعال شد و در یک جایگی هر دوی آنها هجوم های زیاد رو اندازی کردند و سیتی 2-1 پیروز شد. نتیجه باقی مانده دوری مذکور رو برای ما و شما پیشنهاد دارند. استون ویلا 3-0 مقابل پرستون غلبه کرد. کریستال پالاس هم دوستان گرامی با همین حساب فولخم رو مغلوب نمود. دیداری دسته های برایتون و نوتینگهم فورست برابر جریان گرفت و در سلسله ضربه‌های پنالتی 4-3 دسته نوتینگهم غلبه کرد. نوتینگهم فورست با منچستر سیتی بازی میکنند و کریستال پالاس با استون ویلا.